muhki anlay kranani nahki palibang wisma. Dawan latuan kalaka, dawan kopiapin kalaka, dawan blisin ka manani kumibani wam tlabilara, famali kam tilara, luhpiam nani tilara, lamamra iwi uplika kumibani tilara sin kabya. Ay mawalara manani kumibani walaysan ka pain kira kumdaw ka edu kira ridi takrisa, iyang dawan laton kalaka wadu kira pat mayaysa risa witin dusprihni rapruan wadu kira kupiam kraw krisa witin raiti winabuan pura ruliwan ankli aula wadu kira sin yawanani pat aysan kadaw kansa naiwa aysan kadaw biya yawanani ba nahki dawan mawan kara wih buaya badu kiara witin aula bara witin nahatas bara balbia bara uplala kadaw biya bara maniyang ba dia witin mawan ra ay laka daw kay bamawan ra dia wibia o nahki riditagbiya bahadu kira diara tarakum time siripira once na manani kumibani walayse. Mo'y kilay kira Bible ra bara sa text na ni Ailal dawan naha tas bara la daw kay badu kira witin balbia bara. Matthew ulban kawah kataya rawan may sa pakisa man Bible kam na nira ay si kay sips mayaw na ni time wirya ray sa iba mihta. Bible text ka na ni baman sips na yang may wiyaya ay si kay kraskirani kanyang tan kamay wiyaya brin kabris na ba ta kamihta. Bamita mansips makay kaya balik ka Bible ulban kawah kataya Matthew ulban sapti ka 25 borskat 31 wina ay kanra Jesus Christ ay sisa nisan na nilaka daw kaya kabiya badu kiara bara yawan na ni ay lalay si kay kras ko na diara sirpi kum bahara maywim na kaka bors ka 31 bara wisa sapti ka 25 bors ka 31 ra na ako isa witin ka uplalo pia wait na bagat insal kasut kira king bako balbia bara ay king kayway ka ingni kara iubia tas ba ay skupli ka na ni ba ay mawan ra asla tagbiya bara witin mita bahan na ni ba ay ka dagbisagbiya sin sepat mita chip na ni guch wina dagbi sa kibabako chip na ni ba ay kikatanira lagbiya guch na ni balika ay smih katanira bara king ba ay kika nani bara wibya bal manani ay siki mitayam ni maymunan nanisma ba king tas bayana manani dukiam wisi gat tas bapas kanwina ridi daw kan baman bri banks bawi na ay smih katani bara turi satwala na ni wisa sa kunamanwam klara Bible kamaray si kay madukira iyang bapis kakatsus na iyang once na manutak ma iyawan na ninahki naiwa piwara dawan mawan kara ridi kaya ba dukiara mo'y kilegra naha text ka ay si kay kan nakauslihi bisaki kau tihura ay saras bara naiwa upla na niba diara na ni kum takay time kaysa mangkaya sampla bako praari kumbuay sa tas banigbay sa api kakawar kumay klabayay takan time upla na ni baridi takisa ay patalpya na ni wilki brisa ay kwal kalupya na ni ridi daw kisa bankra bibilo pe sirpi na ni brika ka patalo pe ridi daw kisa kwal kalu pe ridi daw kisa lilu pe clean na ni pangkibrisa upla na ni baridi takisa tarabil aula ba
kay namanis. Prari kumaula kaka o balay sa kaka. Upla na ni ba kay namanis ridi takisa. Gawa main ba ayupli ka na ni bli kisa. Please na ni ridi daw kisa. Upla na ni ba bahara ding kaya swaktakan laka kumyabaya. Trabil aula ba wina nahki upla raya katiubya api adukyara. Sampla painkum sa baha aysan ka daw kuna ba? Jesus aula ba? Iyaw na ni nahatas bara wanla ka daw kaya. Muhkilay kra upla aylal ba ridi takras. Bahaba trabil tara kumsa. Naiwatas babila na kay kramtem. Kay nara aysat na bako. Smalkan kapis kawala na ni luanra. Walram sa kaka. Wahma na ni madawan brindawkers. Tiara na ni madawan brindawkers mo kilay kra rate kapaliba. Wanchoch kabila na ni ba imti takisa. Naiwa tawan bila makaik magaka. Rukla ka aylal barasa. Tawan bila makaik magaka mo kilay kra. Upla na ni balaton lakara iuras. Tawan bila rimplikan laka aylal. Rausohkan laka aylal. Naiwa piwara mo kilay kra. Upla ridi takras tawan ahula bawal prawaya tukiara. Diara wala na ni dukiara ridi takisa kuna Jesus Christ ahula ba wal prawaya tukiara ridi taki bangharas. Aman na marawal sumuhkilay kra. Jesus Christ nahatas bara 2,000 mani wan kay naraluan witin bibi sirpi bako upla tila balay subitakan time karni ka kum sinapukan upla mitai kaya wisidiara sat na nimunikan upla siya dawan mitada rayaban yaptika Mary bahana ni brihpla pitaw kikan tawan wala na nira kan bahaba bibi lupya witin diara daw ka si papya kan upla na ni ikaya aula mamapara karni kalikabrikan sa kuna bibi baku nat karabalan na raw itinupla rasib diara munaya laka dukiana ni apu bahata kamihta sa kuna nawas Jesus kli aula basika bibi baku balras muhkilay kra bibi sirpi baku balras Bible bilaw sa Jesus Christ aula ba king na ni king ka dawan na ni dawan ka ay insal ka na ni ay kikata ni right na ya minakir kudbi aula sa tas banalaka daw kaya Bible bilaw sa nakara na ni sutba kay biawitin aula ba tas ba uplika na ni ba bahakay biya ay napa arbi bang biya Jesus Christ kasbiri kapura ra aula ba dukiara wait na apo kawya mo kilay ka Jesus aula bal kita kas kaya diara kum sinapo kawya tas marakarni ka kum sinapo kawya Jesus aula ba maparataki balbiya piyawya gawa main kum sinapo ay soldado ka na ni saki muni maparai klabi pura luaya dukiara babita naiwa muhki mandawan bris dawan kampliks witin manra may wansa may wisa muhki laikra naiwa chuchubilara upla dawan brindaw grasba manlikawas dawan bila walaya dawan plika ay warka daw kay watlara diara ailal barasa yang church kum ninamaki baharawas maywiras dawan kamrawas muhkilay kra time kapya sayawana ni wan mohini wan lakri kawalun sabaya blawan ra iwaya church na ni pana
ban saura sa kay si banguisa bako tem kayo apia mo kilay kra ridita kaya uplamani revelesan wako kataya ray si bako uplamani bay kual katuski ridibri kaya kuala spirit ra sinpat kumaula temo pla ridita kibako Jesus Christ aula badu kirayawana ni ridita kaya kuna naiwa upla ridita keras muhki ay walis maba wahma walis maba tiara man walis maba riditax Jesus campaign kira yukum dus perhini na Italia lahi kataba mansaur kam yang saur ki upla sut saur ka dukiara ay Italia lahi kataba nanaraking na ni king kadawan na ni tawan kabako aula sa nakara na ni sut kay sa witin aula ba pam naman nay waridi takaras makaka muhkilay kra Jesus campaign kirala daw biyabara ay mihta ay kikatanira may lakra sa ismih katanira sin sampla bila bay bilaysan kawansmal katabako cheap gutual bay kisaki bako man chip tila rapias makaka Jesus Christ upli kapias makaka man ani rawais makitas banabakat tatakuya mo kilay kra ani rawais madawan wilalehuras makaka Bible rawi sa Jesus Christ natas barabal pruan witinuliwan please kum ready daw kansa naiwa tas babila rasari la kailal warbing katas baningban siknis saura na ni sakuna Jesus please kum daw kan ba upla sut lilia laka please kasa perura apo sikinis apo inan ka apo trabil kum sinapo muhkilay krabaha please karasip diara taski sip di maras kuna kaikis mayawanan inay wawan riditakan kabadawan wal prawaya dukiara ay tani palika tapia ba kaikis mayawanan ni dawan wal prawaya dukiara nah kisat wandaw kan kanani ba nah kiman muhkam wal kaublawis ma muhkam wal kaunsabis ma muhkam wal pana lawan lakara bakwa pia muy kilay kra tas banat nata piwa baulas sa muy kilay kra piwa babal di man sa padin takaya piwa babalan sa man para saura yabi uplikan na nirawi padin muns piwa babalan sa manchuts kambilara tarbaywan lakawaw na asla takaya napakan kamwal tamuplika na niwal kumiba niwal padin taks muhkilay kra time kabalan sa yawan na ni dawan mawan rawan lulakri kaya wan nakralaya sa kaya winaya Jesus Christ wan kupya bila rabri kaya piwa balan sa muhkilay kra yawan na ni lupya na niwal marit kam lupya bakusin tamia na ni lama maraiwi uplika na ni wal kupia kumi iwaya kuna kaikis manay wa chochi bilara tarbaywan laka utla bilara tarbaywan laka ani rawama ma tarbaywan laka trabil baman pad baman baba dawan aula bamawan rabana kikayayawan na ni ani rawaya Jesus Christ winasaitra taki ani raraya kawala kumsakaya Bible bila tas ba na isawi tiubia bila radiara na ni baraba tas ba prana na ni balui waisa ba muhiki manani na waisma naiwa Jesus kam na bridas makakaani na mo ni pain ka ismaki witi naula madukera ridi takars makaka witin balbetem dia wiya isma mitambila manwe dia wiya isma dawan mitaluhpi mandia daw kram yang dukira yang manra talent na nailal may krisa ban kraman utlama ki lansma aywa ni lansma ban kraman diara wala na ni kumdaw kisma yawan na ni ulmakras kunaman bahado ke dawan war ka daw kaya
man ratalen pain kira maikan ba mandia daw kisma muhkilay kira bahatalen kabawal ban kira music pain kira kang bisma kuna naiwa man church kambila rawaras church rawaras papara himayon das mababa dia daw kisma dawan kamera dia wiyah mamihitambila baman wal muhkilay kira bahamita yang naiwa nahareditakan kanaiwa all di Bible ay sikaikan kana kay kiol na bara kupira sam sari balisa kaniyang kaikis na wahma tiara ba choch bilara ipti takisayang choch kumi dukira may wiras choch na ni ailal bara ba bilara kaik masaka ka wahma tiara apu takisa tas ba brin kana tas ba saur kana ni natilara bama na iblakwe barasa ano playtan kabriras wan Jesus kapain kira aula ba kadorra rititakan ba uplabaitan kabriras dawan aula ba dukiara mo'y kinay wan nahabila walis mana kupya madatawan mayay sisa since kam madatawan mayay sisa bankra mo'y kam kumwal trabil brisma lam krawal trabil brisma o uplawala kumwal trabil brisma may padin tax mo hiki Jesus man lalamduan sa man napalin may mo ni sa man trabil kam man pat kam manuwiri kam na ni sut bawi na primay sa kaya wilin sa Jesus and within king iway ka within ay prana bat bahatila na may briwaya wilin sa mo hiki tas bara kay para tas ba na suisay prana waluy wabia sa kunadawan kamra Alex dawan kam witin manduk yam rahitalya laikan ba muhikiman naiwa dawan kam minarabal please wala pain kum sinapo Jesus Christ lamara kaya babaman please kaupain ba muhiki Jesus Christ minarabal yawana ni bakahan wan pura sunaya wan Jesus kapain kira aula ba dukiara ridi takaya wan wina tara wan spirit ka wan soul ka wan winais ka wan sins kais ka kan Bible raw sa gatra lahat wan kay kaya wan winais ka wan sins kais ka wan lukan kais ka wan spirit ka diara sutual bum na muhkilay ka ridi takaya time kapya sa wan uplika na ni walun sabaya time kapya sa diarawala na ni one time katikaya muhkilay ka naiwa sa dawan pli kaya muhkilay ka ani ra kamasin wahma ani ra kamasin tiara Jesus kamral kramba sui para alkras mananiba dawan kamara alks Jesus kamara was within manara ay awiya pa sa may briyaya kiyaw bimayal kaya lupi balay si kamprana na maiwaya Jesus bilam kay kisa bamita ridi tax wan papaskra Jesus Christ aula na hatas baraw plalaka daw kaya muhkilay krami tambila man kapara raya kakum dawan kampain kira dukiara kau muhkam dawan beriras ba lam kara dawan beriras ba luhpiam kau dawan beriras ba kau marit kam dawan beriras ba muhkilay kraman wis Jesus aula ba dukiara man patkas tax manli kamay sa pakibas wis muhkilay kra pura suns dawan kamra witin dukiara nam kralaya saks dawan ramakas kunaman lika wis bila holy kira na wina Jesus witin ralaton sa sips maman nam krara sawra kira keks makuna dawan lika Italia laikan mitalaton sa naiwa nahabila tarana time sirpira kau yang ulay si dandaw kras sakuna bahatex ka ba man ulay si kay makaka diara ailal barasa yang chance wala ra kaway si swim na iyaw na ni badia na ni daw kaya briba nahatas bara dawan ni nabli kitem dawan kambila kay kismatem dia wala na ni kau daw kaya bara badukiara sa kunanaywa nakakatay si suya once na man kupya mais kakirawal rambadawa yam ni maymon biya Jesus aula badukera ready tax piwa ba nila muhki
dawan kam latuan may kaikisa. Yang naman muhkam manlam krais walasla hermano Ilario lamton sa muhkila ikra lamton na idaw kisa kan manwan papas kra Jesus Christ talia manas ma manlika deraw ba importantes madawan bawan ra yarka setan buy tas baprana na mita may kawan papas kra prana wan papas kra lilia kara may kadimaras lupara Jesus rabal wihri kam karban kam pat kam trabil kam sickness kam derasut patras mabawina ay karwi kabya kuasi kabya lulamra Jesus kambal prakaralks mayrin talia baywi plapi trabil kabrikan kasaklu kibal Jesus prakaral ki rawat ababaku mansin Jesus kambal prakata para pankang smuhki riditax wan papas krabawla sa dawan yam ni Maymon Banaywa timi kapain kira ay bila holy kira yawanan ni time sirpira dera tara walan badukira juwala kli yawanan ni dawan bila pain kira wala ay sabi naha ay sunapis ka na kaut dandaw kras nara parakis na Jesus ninara amen dawan yam ni Maymon Bia piwa walakat